Паян этнопедагогикын ашын пирин ендежін Геннадий Никандрович Волковын шуралына көне. Паянги вулавышри кенеге кураведе, она халалаза бұлы. Тенде шайне чабадухри ендешмін, патваррын утса, пурнышравыл ялан. Хал Волков тезень кашны халық плечке. Выл халық врендевне шул бараган. Тыван ялы он, аслы елжік пулныжын, эбир савынат пар кашны, чынны бех. Осчах хой врентні шкулда врентнежін, эппит хебердедіп, чумба черенбе. Он врендевне эптозашын тадахта, туғадып тыван халық пағалашма. Ослах ман ендежім, туядып, тадахта, ендежім, пырать вайбарза халмана. Алышырымне умайып хурзасын, шань ос, вайховат, эбилеп кашненжех. Пулас орова, шак оса йылт памашкын, маншиде вайхалым, онайып шанап. Этнопедагог выл ширавшы, осчакта, ендеш пулдарулы булны күшкерет. Кашны білмелле уншинжен, шкул аджинде, халі Волков шинжен, пыдым халық білет.